Nikum National Senior Women's Football Championship Khan Mizoram Hmeichhe team chuan tun hmalama an la thlen ngai reng lo semi-final an thlenga semi-final a Khan penalty a an van duai ta hlawani kha khatia an che thetawang Khan Kumin National Games khel turin an tlinga tuna hian lengpuya MSSC Sports Complex an kem meka coach Lel Rozar kai shwaina tuaya mizo nula tenti takzatin football an zirmekani anin puat cha dan tele an mason chhodan ti sha tumin coach Lel Rozar biak na kandeya tuna kan clear ho don ani Mizoram Senior Women's Team te chu lengpuya Mizoram State Sports Council Sports Complex kar thum vel anin kulta a anni hi tun thatopa National Games khel turan ni a ni somni pasari hian aizol an chua san mai to don ani Mizoram IO tura than chua nula footballer te hi somni ani a India ram IO khel to Grace Lalram parite phailam club lo khel to le Mizoram ta na voi duai lo fe chuak to te anni Mizo coach lar le ton hriat nga tak mai F Lal Rozara dar zo pain uluk takin akai hruai meka manager pulal lom sanga le assistant manager Dr. Vilal Biak pui baka physio anji lal ngai omite chu team kai hruai tu te anni Mizoram Senior Women's Team hian Nikum Khan Senior National Championship a huai sen takin semi-finals an lo thleng to a semi-final a Railways nen hun pa ngai sikat ve in pe in ne tokin penalty shootout a goal nga in Railways hi an van nei ta zo kani khatia semi-finals an thlena wang khan National Games a voi khatnan mizo nula te anin lan ve dona uluk takin MFA chuan ti madina coach le team management lamboi puitu ten leng puya an enkol me kani coach F Lal Rozar to do the Sun Sports magazine in anin puacha dan te hriat chakin mai chana abia a kar ni chung akai hruai to mason eng nge an nei ti te kan zo tani hey karon thena tang khanin fitness hi kan ngai pui mo masa he topin kan tanga kan nau te po an tang hai ka se tun tum big phei chu chan chu Mizoram football match football chan china kan voi khat khelna turania National Games bi te hi chuwangin kan nau te pon pura the top kan chua champion tum ngai pon kain bot saya tin fitness lampang pokang viau to a tin nimin lokhanin lengpui under 14 ni pa tin friendly match kan ya mason na mutu tam tak ma kan game flow te azong zong chola dik theilo ma se mason na mutu chu om kan ma chu kan som viu ka ria kem pa hian tuna hian engzat nge oma an la kim lo ani chuan engen kim lo chan ti te kan zot zuya mi som ni chu kan an in thelu tamaro chu heta kem tak chu som paruk kan ya tuna hian Karnataka League khelmek pathum hi kan ring thanga chuan India under 17 squad a hen pakhata loman ani hi kan ris don ani hi kan hnak meka engen drop out lo an lo drop out lo ni phei chuan som pakwa kan nianga engbo van doi thak taka lo drop ani ka chong kan team ni ron som tu in kan chonin mi som ni chu kan in ziak lut fele an team chungchang tu nge an thlan khom ti te kan han zot le a squad bi ka hi kan player sa hi an mani to ka chon mizo me che chonin experience nei ve tak te an nia national team atel pha chu Grace la rampari kha kan nei ani me ani hi tuntuma kan ke maron zom thea ti lo hi chu IWL lo khel to te chu nom nola Nikum Khan FIFA nga khulam panga FIFA ta na khelte tin national level big Mizoram IO chonin lo fe cho de vek to ania enge kan andon chu ka hrelowa amaro chu enge senior level te lo ni to a player chu kan thei to patha kan chuan kan khon khom ve chong kan thre ti rolin har satna enge mo awanga zirna awangte damlo na awangte a Mizom theilo te ponoma chu ti rolin kan thatdan ber chonin fe chu kan tum ani tuna hian Nikum Senior National kan khel dona khan har satakin MFA chon squad adin thei rama atira chon lamwala mi pali ema chau an kem luta an pung theta kar thumna vela chuan an kim ve thei ta rama mecha football hi team puitling din har mai ni in state FA roi tu te chuan an soya hei eng wange ni berang Mizoram a hian mechia ten practice na mu mal an nei ve theilo wange kan la war polo shim nge
women's football hian kan state a engtin nge hei ai hian ma son le zualang le ti in coach chu angai dan kan han zota o seitur tam khop mai hemi chung chang ai chuan abera chuanin meiche football bi ka hi a tournament angte internal age level angte kan siam tam tok lo tin football chu lo hau taka mi pa tournament kan siam chuan meichian siam le te hau taka mema keimani economics lam panga kan la tlak niam deuh wang te po hini pakhat hein ka ria tin nu le pa meichia chu mizo chuanin kan ngai dana chuanin enge hatiang infiam na lam panga abigin football te phe hi chu pa deuh pa til deuh khel tura ten kan ngai deuh thina maro chu ani lo zia chu tu na hena hriating ka ria tin keimani a senior level a hen enge idol tour tha kan la chuak tlem ning ka ria enton tur thadeu ron chuak chhozel tura te pongai taila enge mason na chu kan nei chhozel don ka ria tin no panga tanga kan tan kan training rim ma district in hianin tournament hi meche tournament bi ke tuna hianin siam tam taila tin meche bi chu hau ta ka ma tuna kalte po hi tuna national games score ta hi khua district hi kan kim de uvek ti the ania district rang thing tang khua te kan nia tuna hianin kho rang tang kal khomani chu tiang chu kan nia district in hianin hemi women's football bi ka hi ti ma son tumin a senior level rungot siam lo hian age group level angte siam taila tin tuna hianin MSSC grassroots hemi mang hianin me che te po training an han nei chowa mi pasing aten tel chho ve ma chu kan son chho tura chong ka nga ya tournament atam theng ber match tam theng ber khel ve se India football bi ka hianin mi pa a hianin tuna hian hei khulampang Europe lama khel pha te po kan ne ya me che football bi ka hianin chance sa thaleng ka ria han ti lek hi chu keimani mizo player sa po hian IWL ang khel hal te usela ti thei ki chu wangin mabak eng tak chu umin ka ria nikum senior national khan zara hi coach sani lamola camp puin uluk takin shuala chu chuan mason na tam tak athlena kan la thlen ngai reng lo kumdanga sipur tok thin khan si an khung ve ta treu maya semi final hial an thlengta khatiang deuh kan mizo meichia te regular training mei ve ta sela district ranga in elna regular takin nei ve theita bokila kan mizo meichia te hian theina omin hriam ti in kan han zot le ni kum khanin inge boy tak chungin training kan han neya players kha tan soile soi nu nia mi pathum te tan tira kan han luta kar khat nu vela mi som tiang chuan mechi football khel tur kan azon tak hianin women's committee po hen kan zong khoma mi pa te chu national level khel don chuan trial kan ko to pa in state in elna turanga mi tam tak mi sa te lan ron kala mechia chu trial ko chu soilo a khel thina kha khoning kan khon khomani chu ho chu ni kum khanin thakhat le ti chuang training kan han pe regular takin lamola kan han ke ma kan son chakleng ka ria mechia kamizo mechia te hi in football an lo thiam le ti hi ke chon chiang te ka hmuwa basic phak bak in nikum national senior women sa khan kerala khan kan che tha semi final hial kan thlenga kerala khape sorry railways kha penalty kan ne lo kha ni me khatianga regular taka training ni china ka soyanga district tinina age group age level te kan ngai poimo me chetana competition match kan siam tam hi chuan khi ta sang taka kan thenom state manipur te hi kan el phave in kariang tu na po hianin an hu purom big lo kan thei to pan chuwa chuan tuna an training na mun ma hi nuwa man ti em player te han bor som deuh te an omem har satna an neem le tuna kan squad hi in liam na tak ang hi chu kan nei lo maro chu enge injury satli enge atlang lon kan ti ang chi ankle ang chi te tiang hi chu kan nei maro chu tianga an boy pui ngai chu kan om lo tin helai kan training na ground abikin dariat khulama khon dar kwa Gujarat han dar kwa le chanwe te kan match nei hunani wang khan jing dariat chawatangan training kan trana alum khop meleng pu hi
kolam pang weather ne po khanin ang viawa hei kan du thu sam zo kan ya he khovat atangin khuta kholuma kan kal thina khela hare mema maro chu helaya hroi tu ten rom na fel ta kan siama tu ma chim boilowin kan du huna te training kan nei thea training po kan phak ang tok chu na tha thei tok man chua ground helai kholum te chu nga ya kan nei chove tan toin ka thia inge ma kan son pha kilampang la mul kan kem ai chuanin kholum te po tuna chu kan tur thei zoking karing team boruak a tha em tin kan han zot le a kan boruak chu thakop mai tu na ri chuan team chemistry tha kan environment rim po hi a fu a min chim boi tu he nom lowa e fal na ling kan kem thea kem ani bak in kom tu ri kan om chong lowa e thatna ni ka ria tin lung leng le ti ang hi chu ang kum lama te po no pang che jok jok kan lo ni to lo boka lung len le ti chu kan nei lowa tin ke ma le player sing kar po boruak thaleng ka ria players te an fela an thei to pin chua Sunday poi kan rest lowa tuk in rest day om lo rim sima amero chu tuk in chu kan training te po ngai soft training in tung kar chho khata fe wangin kan han te tailam pang te po hi hela hianin kan tile don thawa chol hi kan nei lo rim sima ni chol phal chol man kan ni to lo ani chu Mizoram team te hi tun thlani somni pasari hian leng pui atangin an thlok chuakanga Delhi atangin Gujarat panin relin an kal le do nani